Na yaw wo ha ukra ne den ofa enye boni bia ene se madam fo ne krachi yoti hoyi ena me dis kama se kofa Gloria bra o kofa Gloria ba ya ofa adwuma asem na yi nti no menya adaje ena me di obeye ja se opon hwe obeye suma me ofa da na me ba ya Gloria enyim onyim one ho na enyim a opon ofa that geezer over there ena na enyim nti ofa anything am afraid na a chese wabet ufi ni nchen kwaya ukonya scan ena wodema oyonko isi onko nonko oware onko fa no wo faasi no fa ne mrew no ba na ba besi na wa ena wonam ena onu abomoden atuma anyem nti wabe frem si worebo mama na enye sa nti obese me yeden afa enye ayibia I mean only how much I gave him to bring Gloria nti saying all I want is my money back, let's say just my money back and let's say I'm gone. Bisana mama say wonim sika bije. Say edi sika bi dia anya wonya ready pa because ye bede ye de. Wo wutu e na avia ta so mam no mienu Ghana. Aso odin. Me wo fa be fa me, enam so wo fa wo donti. Eniama hu na me ye. Enam so wo fa. Fa ba man na obenya ba bi si eja me ne no wo ba. Nti wo hwe akwara na ebi be ka me. Adwene pa na me de. Me de ye o sa papa yi. Enti sa ka wo wunum kwayi. Kotoka. No aba hu bro ni kuro mu de. Am say yam fa amra. Na na obedru ha no mo a. Na wodi mi be si ya na ofisa me boss wo. Eja me ho akoma nhia brante yan gadi yan. Sa chese me mi tu e de. Chese blackie. Upe broni na na wa afkas me bua. Na yesa wo tumi wo fancha aya wo ba damfo wa bepa adwuma na broni ena wako hia no na wo patete ho ntino chese wako ofa manenti asese enne woni kantua beka menu mienu ontua eka na owi aya hwehwem eden plane ticket ya o pa chese wa boda iti o ofa na kokofa no tua nika na busia mo misa no won kan nipa se bi mu kura hu kotokada chese ye befa na ye befa ne bai wa bodam na se ye befa no no odi amiafo wo ba ne se esese nka wo befa no na one ne betena na wo di akwawale buruni na wo mama kofa na ba enti gatika to wo besaje wo boso fenfen ma de wi ekum oba kwase ya wati fenfen o pese wo wuru chese na me yasam e focus ma bottles minti me hwe ne po si e wo sika bi yetu aka de anka burichiri enyume ma upon you ain't gonna go scot free. You ain't gonna go scot free. Wo person ka wo ye me doro ben o de dra na dia so mi na wo twetwem ya kwa ha na me ko makofa na ba listen, drop the bullshit. That's not what we talking about the moment, yeah? That's not what we talking about. All we talking about is you giving me my fucking money and then I get out. I won't give you your fucking money. I won't give you a fucking money. Bullshit. Talk about some na men ka some nchira branti. Why? Enu nti no wasoma aba be frɛ me. Nka sa me me kwa adwuma o. Meja ni nyina na ma ba betena say oba be kanse hu ya conclude ma asem no. Ma branti na men ka some nchira na. Brother e din o. Talk about say. Go. Talk about say. Baby a wo free and wo. Tobase handkerchief di boti na ka wukura nye krom nye oba na boduku Gloria enya ma na boduku Gloria di boti na no wi kakra wi kakra onom yenti na de oboduku why wanna stress me out do you way make me the yenya sema yenkan dem ka we pie ba pa na le tu sa de wo die bia mo be fu baba ya me che na be ma so de o ama me nya to na nye den he ni ona me ya ka je se hu fo daddy me be wo ba na ko Miss Ghana o se be ma wenya o stand represent Ghana no ko de o ve ko Miss Universe no ko Miss Universe ya be no me Miss Universe na sen kra no be
Obey footballer. Bob to say Bobori. Me Bobori. Me boba. It's yes, any Bobori. And I say, it is a send a Sulemuntali Bobori. And I say, a minute Dramani. And then here. And that's what baby musician, top musician. And that's what baby film actor. Best film actor to say be a cool movie and a musician. Obey football and make me support, but not your back. Wait, my friend Felicity. Hey, a Joe woman is you know. Your friend bear my back coffee means I wouldn't pack. Now, where is that? Nisha. Ransha. Saturday now, Bono. A museum fooding. Ransha, Bibisha, Kosasha, Confasha, Tinsisha, Intina Shasha, Tunisia, Angosha, Bimisha, Namisha, Navivi, Right. Oh, it's any old Tunisia, Okakasha, Tunisia, so your back. or a bema, What's on your or back? a bema, as soon as stop. I can't two us. Eh, stop, as well as bema, or your back. men until We see your back. Okay, say, Miss Bema. What's on your back? Sir, Okopa Bema, me, so a papum, a punchy, 1 year and a pump on her. The walla a boy, I will fight for pa. Now I get a visa. Over the document, a continuing statement. No, British embassy, over photocopies. Your man fingerprint. Now I give visa. Over could your passport photo. I got visa. Wow, you get busy. Nena, I had a pancake and I say I had makeups. I told lip shine be na lipstick. Now ordinary fruit pre what this it or no me pay economy. Me pay business class. That they are punching about. Na you say the to dey say you kulum no what so. My dear mom. My dear mom. Eh, they are oh yeah to so him. So your back. Sembe tunipa. Oh, I cried as someone making a mood in it in ye. Na me asem na so slim we ase. Okay. So your back. And you just a Opa president at all. One mamma says na don't nefi. No for Ghana mamma 1 year, mini first lady. Me Ghana so first lady, me the first lady for 1 year. Me say me dem hia papo na papo kwan e obefa so a. Obedi visa, obe fruit prayer ba. Me na first lady na sama aka de na say wo ni na me met me akire ma akire president ata me say ja unia unze ni pa no. Be ya say wo de my wife on cost strike and my wife me taking charge. So to me ya. Me wo me mama sa. Ya ni nya say me ma ko taking charge say wo no be kan mi o jale ba sa de me dwan rough. Some go here me do time ma be fear just support. No ta free ujundia o Africa biobia. Nya say uni me dwan rough. Hey, person so no discipline ma. Ya na say me minimum say ata e discipline. E ya say minimum so e discipline say dem me discipline no. Oh, e discipline. Me, wo ya da mi. Eh na ni ba na fa fa. Na say wa ya enso de so ngwa na da wodo kwet kokko fa na wodo no nya so. We na bra we ye. Open me do. Yeah, Felicity. One city, Sun City, Nene Felicity. Felicity. Kofi mensa prampa. Aprampa. Aprampa kofi na prampa e o badiat na bi. Sorry, accident. Me adomofa. We better boko. Me hu wache. Seda no komo aye di o phone si na me yesa ni mabohwi na maba behwe. Me se ne na ma akofa. Ene yefunu ya wakwakofa de abai. Ofa. Yefunu de afon so bi ani o. Hina na onyinsa hu se. Ofa yefunu de. Se na ye oni hu hwe opon dia. Opon dia. Opon abrante na on ne tian. Na ye ofa. 12 months in over 12 good months wa brochi. Inte se na ya unim nyinsa hu hwe. Me ba ya ode nani bebo manim seki. Opie madane kakaya ma no am. Kire se oba ya
odo besue fie mu bejaw no ofei eno ya nen nyinsani adi beye bosume asia kwa wotwe ni chese onim hwe onsi ha kura 12 months ena ne yonko barima akere wabo todwe saa na wayo fefefe se a oba kurodo aim obefa ofi Ghana odo ba odo besue ha chese odo bejaw na adamfo eno ya nen ofa Brantia sempa. Wo friend na ya ne. 30 minutes time what wo friend na chip no wo yi ato atwene. So far wo to abrochi a me beto mo me hu ama ne ni bi. Assemben in fact. Okona na ya ode mafaso yi. Eya me ya papa. Na osunani dishiti se me. Na okase me huru manim kosoro. Eya me ya ododo. Uje se na adwene ya adwuma. Uje se onum wu yi bi. Someday na besidra breche nti wa yi. Onko. Onko mi sunu brabro menka so won fa no. No faso ma akoma to yam. Pintin bia yo me. Na enya bai na enya aba. Nti mpempe wan kasa wa adwene oden tutu so ne opon ibetena. Ofa. Opon ni huni asem. Ibetena hai ni medie ni de me nyina do no ano. Mate. Nti obenya aba free man say hwe. Mate. Nani ambre so obeware me. Na Gloria. Who say nana ya ni muhwi. No ne yonko ayo sei. Enkofa asembi ama. Enkofa hwe ma. Eh. Ben wo say de oya hwehwuma de on pepa ne sako. Sanete. Ya ba krom ha yi me ba kakra ya wo krom ha. Awo de bi wa. Edem ha nyina yi. Wonu so wo ba bia na ne nchen. Hey. Ana me so kwata. Wo ba hwe manim okoye no ano. Nti no eja fa esa aka emienu kwanda ha di. Jesa. Wote chichire bia no ada no bi ba. Wote chichire no ada no. Nti no. Mo na bronya wona mo de arepa no. Mo de awo yi asebre question ya na. So say, hey. Awarie na awe obi kasa awa ko bebe bi fa hote e wo fa ono be ma tia za uzu a chenche poso flag Uncle Jimmy no va kam nimse sa me ma tia hu mu anu otwa mu buse asebe mo afu ntwi ho oh bebo mo de ya yere we ko eja bebo mo de ama atwododo bebo mo de ani se ni awoke na je se wani ageye am so bere ma mu so open papa makuma akodi wawi say anka nya ne kwanen enye sanka onyem ansa na chese mabam na enya aba ne saade nti mprempren ne yesa me ye ne say mehwe na mihia no na me ne kasa na animanimu ya obeye ho ade na fe ni beje pa na ye hwe ne beye no wate wo hunu se onu na ye ne dia ni beje na ya ode se mi sonu Uma me ano de nen me ka hwe won ti ase eni monto me bo mame eno na da hon ma ko manto yam za ze nyin sende za bu frei wakoye scan ade nyina unju oyo bia do berema ofam na me pese me oh David say na wa na me fiase berema I don't ende de my mra adai ayi yam coffee do your my business oba ya odidi enso kan no zanga twen kaka oh blena diane de odi asabe you was diane de odi ene koda kakre me pese na no we 3 me ase de me ti ma bro me joint nyina me ya na mada me so ma ba bro kira be hunu ma me ba ye yen share dan fa me pie bia metena ha osoro tawe oh David osoro dia ani be hwan mo na be jiji ye wie ya de ba sam kokofa bia na ya se wow me be ma bro me tra ma breakfast na ja na me ma break che wo hwe ya na gro madam hello was jeni mu abofu oh no no didn't na tamsa
Menna. Ma ala na kasa. Uwe, come on to na me kasa. En free have you. Who na did na tell sir? Me say me free have you. What else me kan? Me momo dey answer free have you. Usunya botre na o condition ni. Gloria, then how? Me free have you. What else me kan no? Me nanye dey twato a be free you. What? Na onim so be jame sia. Na me ma no akopem da me boa. Debi say na me catch you say adwuma na mama e busy. Me ka bibia won tie ase say dem na pese me ye. Me bo na brochire kra abo ponche. Wonam kwa ho ewura. Me de oba sa me ba be jawesi ho. Se me ba be jawesi ho man ka me be fa wo ye de. Me jawo nsi ho no wo nim si e bedidi. Wo hu kro ne be nyina ni nyina ye ska se intina me catch you say nya abotre. Wa bodam wate. Nya wa yo so se obesi fia bi me mfre fia afon bi o. Ube wa bodam tena baby atenta tena anunsuo no sa tena bro ni pecha no sa wate. Hello? Wa bodam froko. What? You don't know what? Oh my word. Oh man. Where? Ubenya waya. Debre na ni ya no. Ana ya anunsuo no na wanya kokodu fi. Oni so ye beba. Na je se da bia me no kra antem ye yasa na be ye mi o. We bema. We bema me But tie. Yes, anya tem didi ne be solve problem no. O ye obi a onyem. It is a kasa bi say ba na obi hia obufu na se o kasa sa. Anwe a enu time se o de wo no anwe be fa asem. Wey, wontimi mpia me ba ne mada. Akoraje se duro no a ne mmere so obeba. We do anya botre. Fine, ne yire no. On na man be fa obai. Ana se bi o ba wa na ye bruni no ntino. Wentimi no anya de enhiem. Ene de wono na mistake. Ana se bi o watu ajeje mu na memensa. Wanwen emframa monfa anwan to wani da ho. Ya botre ntino. Sanya wo ne promo amane ambe wen sanya wo. Enya mbo na aso mi mu ade me esi ya. Ene wa ma ni nyama ba mi mu a. Enka me fa na me fa. Enye hwe. Sabi o am say samina mistake you. So na mistake you. Yenya nyinsan awie. Me kura ham say me matimi agene yire. But ma me gene yire mfiri ni say situation na buy. And this a problem na buy. Anunti na me so me na otie na. Ene bi wondi me ngancha me say. E ba ni say na me yire waje no da bi say ni aba na ho maka na man kanipa. Onu wanya ne broni a onware. Na me ya me nwanwa say na ne ya ededi broni a chisa o. Abrofo no ye nyina ya wale bi na o dia say omo ha dwen o mazi o betri pesilesi so oh ana omo so no me ne sane me dia me pe no e bia na nya na ne ya na pe ni me pe o to edin me kura half pe na me mia na me so ma hu se ase de me kura ayi mu no oh na abrofo no ne to no emre esa me kabo mu a na tia ka me nsem na ni apa aye me ya bigni bemu na ekura se pompashin ekura no na won so okura bibi obodam papa popi odi twa timidie so sorry me enkoda na trefi have you pa adrubu imam de bedi yeah me da ka o da say ni na Maya again papa no. How much let us know? Much better. That's good enough. Hey! Gloria. What are you doing? Gloria. What does it feel? Gloria. To pass on Gloria. Gloria. Hey, why na no nyem no? What is so baby what? Who be coming on this so? Upon. Ya be class. Okay, upon. Why na nyem? Na me a obisa me, wo bai wo nso anyim. Se me nsi wo so ni, bet me pra no.
Obasi when you infect akra no ye funu. Gloria. Nya butre. Oh! Again. Gloria. What did you mean on Beman? I met them down when it's woman. What na man nothing when this woman so you go for how you. What do want him no? We are Bema fansa coming. What do want him no? One and Bema or your Bema. Upon and the permanent one Eddie may say. There be one Eddie may say. Oh, na me na obusa oba no nim be mo ni. Gloria only one and him. Gloria. Nena mi bisa asem no. Abotam wati. Wa botam. Ko na okua bana na ni tifie ko na ko tiatiam. Ko na wo wo jame hono. Me ko ri abo me gwa. Wo jame sha abo ansa me. Listen, cut the bullshit and give me straight answer to what I'm asking you. Bama na ina ne tie o you shut up. Alright? Shut up. Oh. Shit. Jame wa afini. And you know me interested in that one. What I'm interested in. Why I know what you know. That is what I want to know. Ne bema nimpo. Ni pemu na nyim. Me ni oni pemu ana nyim. So o pesa o tia me ni pemu. Na de me gya no ri me gya so anya dai. O so ya no bo nware me no mo pampers. Awarie ne kwan wani pa eno tina ya ye friend awarie no odo ye we mikmediye aya ye nya sema yen kanu demwa menyi mema odo menyi mema esa tanfu besri no mofe esa tanfu besri no die different you a different me I know na friend no I don't know why you wanna stress me out and tension ya die away yeah the bro boko neso abua chichi diansu se odi brebre sa obeko ni oko abuchi Awarie why wanna stress me out abuchi Awarie meaning say ya netia abuchi Awarie kama mfami wa shimu abuchi Awarie enenio ejenio abuchi Awarie atiti eni aha na yaw wo ha okra ne den ofa enye boni bia ene se madam fo ne krachi yoti hoyi ena me dis kamano yeah se kofa Gloria bra o kofa Gloria ba ya ofa adwuma asem na yinti no menya adaje ena me di obeye ja se opon hwe obeye su mame ofa da na me ba ya Gloria enyim onyim one ho na enyim a opon ofa that geezer over there ena na enyim into ofa anything I'm afraid na echese wabet ufi mi nchen kwaya ukonya scan ena wodema oyonku isi onko nonko oware onko fa no wo faasi no fa na mrew no buy na ba beti na wa ena wonam ena onu abomoden etuma anyem nti wa be frem isi worebo mama na enye sa yeah nti obese me yeden ofa enye bia I mean only how much I gave him to bring Gloria and to say all I want is my money back. Let's say just my money back and let's say I'm gone. Bisano mama say wonim sika bije. Say this sika bije and you wanya ready pa because ye bede ye de. Wo wutu e na aviata so mam no mienu Ghana. Aso din. Me wo fa be fa me. And I'm so wo fa wo donti. Eniama hu na me ye.
ana so ofa fa ba man na obenya ba bi si eja me ne no oba nti wo hwe akwala na ebi be kame adwene pa na me de yie o sa papa yi enti sa ka wo wunum kwai kotoka no ala hu bro ni kuro mu de am say am farmer na no bedru ha no mo a na wudi mi be si ana fu sa me boss wo eja me ho akoma nhia brante yankadi ye sa chese me mi tu e de chese blackie upe broni na na wa afkas me wa na yesa wo timi wo fancha aya wo ba wadamfo wa bepa adwuma na broni ena wako hia no na wo pa tete ho intino chese wako ofa manenti asese ne woni kan tua beka menu mi no ontua eka no wi aya hwehwem ade ni plane ticket ya o pa chese wa botam iti o ofa na kokko fa no tua ne ka na busuam mo misa no won kan nipa se bi mu kura hu kutoka da chese ye be fa na o me fa ne bai wa botam na se ye be fa no no de am ya fo wo ba ne se esese nka wo be fa no na one ne betena na wo de akọ wale buruni na wo mama ko fa na ba ente gatika to wo be sa je wo boso film ma de we ekum oba kwase ya wati se bi o pese wo wuro chese na me yasan e focus ma bottles minti me hwe ne po si e wo sika bi yetu aka de anka burichiri enyume ma upon you ain't gonna go scot free. You ain't gonna go scot free. Wo pese nka wo ye me doro ben o de dra na de aso mi na wo twetwem ya kwa ha na me ko makofa na ba Listen, drop the bullshit. That's not what we talking about at the moment, yeah? That's not what we talking about. All we talking about is you giving me my fucking money and then I get out of this house. I won't give you a fucking man. I won't give you a fucking man. Bullshit. Talk about some man. Na men can't say men chira abranti. Why? Enu nti no wasoma aba be frɛ me. Nka sa me say me kwa adwuma o. Me jani nyina na ma ba be tena say oba be kan say hu ba conclude. Ma asem no. Ma abranti amena me ka say men chira na. Brale edin Talk about say. Go. Talk about say. Baby a wo free na wo. Talk about say. Handkerchief di boti. Na ka wo kura nye krom nye oba na boduku. Gloria. Enya ma na boduku. Gloria. Di bu na no. We kakra se mame. Wafa. We kakra onom yenti na de boduku. Hwe. Unim. Me be fa ofi Ghana. Na me do betina kurum ha. Ba what me che odidi anopa awia no fine. I'm na che fufu na wo so na aka no kura na na ya to man ke fufu esi no aka na homa na di fufu ara enkra na mabonti na ehunya mane ma men ka abofo nkra nyina bra okra tuntum si ya me beti hint ni nyina okra tuntum ya we what the see mu na okoi na fede apofo me na abon to wanya ba ko na that's not what we talking about. That's not what we talking about. We're talking about something else, and that's what we should get to. You shouldn't take us round in circles, man. For some we say kafo is that a metese ho o be say ware bien o be bayire epe brode enya sa we ain't talking. Me say jambo for some idea now we talking about that. Idea now talking about that. Ni edikan sa abro for some na di twa so kura Speak language. It's as a crowing with I can speak better than you can speak, alright? Yes. It is a one America, sir. Secure Becca. Uncle Chukra. Let me tell you. I've been a Becca. Crobona Becca, in Kana Becca, no job for some. Miss Opeter, what again? Open Brody, Epe, by day. And he now TV. Another party. Tie. Rascals. Oh, Kakabitra na mane mfa so. O ka se me abo friend am tie ana. O so rascal. Bomba clat. Yo bomba clat. Koyon. Afankula koyon. Antina. Afankule ni amuri. Comment ça va nous aider la paix sur le frère de Poyer? Rentre dans la base. Pussy. Afankule. You don't bring it on me, you try it on me, man. Try it on me, man, you're gonna do it. Listen, man. Until next month. Next 2 months. All I need is money. I'll do it for you. Go on. Don't give a fuck about it. It's easy. And Dina, your face like a street. Listen, you take it easy with me, alright? You take it easy with me. You better take it easy. You better take it.
You take it easy with me. Don't stretch your hands. You take it easy with me. I'll just Go on. I'm ready for you. Get your hands. I won't just go. Stretch your hands again. Stretch. No, I'm talking man. Stretch your hands again. I'll get it. Just bring it on. Bring it on. Why? Bring it on. Me pacho. Bring it on. Me pacho. Me pacho. Bring it on. Me pacho. Bring it on. Me pacho. Bring it on. Yo, tenase. Pieko. Manenko. Tenase na me kasa munchiro. Bisa no mame. Wa me aka ne yere no wana. Bisa no. Saa na mbebe bisa ni. Wo pese o ware broni na ware bibini enso kan anya sa. Wo do nsa benkum. Wo fa no wadi. Ni fa na wade afa no wadi. Wo pe bayire na wo pe brode enso anya sa. Just want my money, that's it. You want your money? That's it. Money. And I'm gone. Uni eri oni bi. Eso Eso na ya hin. na wo do nsa san. He. No fa se wan. Me ma nware no. Umpe no tutu umpe no ya. Ye fifi anako. Na ko ware broni. Enye sa mankasa. Me fa phone. Yes. Na ma frɛ broni. Enye sa ante sa de amekɔ hɔ. Ye be fa timu ba. Se minimum. Ana ka se woni ne twam kɔ ba bi cool, na makɔ bona mane. cool. Nti pie na kɔ. Cool. Yes. Sa su ba wo me ma fa Oh, the guy say, you better catch Bruni. Oh, Yeah. Listen, yeah. I'm finished with you, yeah. Oh, what? I swear to God, Oh, Almighty. what you mean, Harry? I swear to God, Almighty. You're You're gonna go down with me. You're gonna go really down with me. Just get ready for me. Get ready for me. Don't step out of your door, man. Oh, go. Don't step out of your fucking door. Out. Don't step out of your fucking door. I bet You try again, you see. San kura senia me do. Try again. Won fa nware me wo fa se. you are betting like say what tree. So wa se man. I'm gonna strangle you. Oh, to give me a photo. Okay, raffle, make trim raffle. All right, we'll yes. to that. Okay, person, make pump action. Why you wanna stress me out? And tension, yeah, the way. Ready, bro, boko, neso. Abua chichi diansu se. Odi bro, son. Obeko nioko. Die. Entia yami, boko. Aya yami, boko. Odo, aya yami, bro, aya yami, bro. Why you wanna stress me out? Missy one night me, approach your body. One night me, approach your body. And some kika dosu, approach your body. And some kika dosu, approach your body. Why wanna stress me out? Meaning say ya netia Abuja wadie Come on fami washimu Abuja wadie Enenio ejenio Abuja wadie Atiti eni aha nkwa Abuja wadie